Ki Pulit ka anti narkotik task force Shillong gila yok kem Ngut kibreu berkali kembali pedurkam bangkit yau Drok heroin. Yakni kibreu kibana Silchar Assam la yok kem mentakas ngi kali teri naiwing ajalapsan kumbah kepor sibiji siteng ai mensengi na Madanriting Shillong. Kibaya syakem melatip keteng komunal Amin Laskar baru Akstab Udin Barbia kibadai na Silchar Assam. Na kamet yung kira yok korup ro yau Drok bakia subway point san fly gram bar la korup kali Maruti 800 ml UAR kandai lai nyau. Ki Pulit kedang pelong susu ya jing tokit banlap sia kiwei beren keti bar yakini lapan ngat haka NDPS ak. Do the weight and measurement. Okay. Oh, sehat itu. Ay, dikit, biar mai. This is our terrain, no? We'll do it side. It's like a purplish type, no? You can see this range, no? So let's disprove it heroin, no? So we'll do the same bit other. Đây paket mà đây. The test was what? Boleh sebentar.
ये gloves